Nchomurigereria hamujumbe wense mwe bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira oyobo igora se committee chisemi ase bunge na mheshimiwa Cliff Gisaironi gasabire izare chisemi hebeke merebero yokubwatuka chibesa chaborwa cha capitation ase etamiga ya kabire kira ya chakire nigaringe ko yakwanega ekerane kyo muroberi boko igora hall heyo ya nyarkobagi kwagachwa nikigancha kiria CDF ase school ya secondary ya irianyi ya Adventista heyo gotoka ase ward ya Kemera chinga kecho nigamochirie muraibwense William Ruto asogoteba buna university ya Nyamira neraroro ekereta yo korengana ni budget yense murikito Steven Nyariki mbone warenga sayo robotirwa ya senchiro wikirano ekero skuru chegoro ase tamu ya kabere litskoria rero mnentre moyo gotinya masomo ase bunge ya Kitutu Masaba nigo mojumbe bororo moske kraivomba Gisairo igora enyomba yokoragera ya boroke ogose dining or ase skuru ya secondary ya irianyi SDA engoko ya buga. Mimi ni chief chef wa hii shule. Akati dining hall haikuwa hapa, Gisairo yeye alikuja akatengeneza hii dining hall. Sasa ilikuwa wanafunzi walikuwa wananyesewa nje. Sasa wakati hiyo kutoka mpaka saa hii, sasa hii nyumba imetengenezwa, sasa niko sawa. Hakuna moshi hapa ndani, naishi mzuri hapa, watoto wanakula sawa. Miaka ilitwarenge kurwe check ebike project kitalikoera. Ebine bintu twashekire bono bogetutu otogocha ekere project ya ebire buneye twae community their project twebwate 4 secondary schools 134 primary schools na 1 TVET total 199 batege ntona tebete tingocha gutamera nga ya school chanene chinyinge tinkora kende kare mwango tebigunga my brothers ba boda boda ngabo Getutu nengare chipara ntukungura chonse lakini ukipanga kazi na beko nyarekana kwanya koros chipare ichi tuziracha koikera chirami chitoko igo kwanekrekyo ase ward ya Kemerani go mojumbe Gisaira sabire ministry echisemi nabaigo muraibwense moske William Ruto bene kingango bwato kabare chibes cha capitation chase kera umoro kiwachons PHO chile chishiringi iribu emerongebere na ibere kwa serikali kuu. Tungependa kuomba serikali pesa ya capitation kwa mashule. Hiyo pesa itumwe kikamilifu shilingi 22,000 kwa kila mtoto. Na iwe inatumwa vile shule zinafunguliwa. Kwa maana shule mingi hazipokei hizi pesa kwa wakati unaofaa na kwa kiwango kinachostahili. Every year you've been sending less than 16,000 to secondary schools. So we are urging the Ministry of Education and the government in general to ensure that schools receive capitation in the right amount and at the right time. Igekrekyo Gisairo asabira bamenyi bagusi peso kya sobonga semega yo muraibwense ryo bayewe engeria kero omonto buna moko gwa helicopter paka beke yanga ya yellow gendo tangana bangira ini kakote byoge gosentuta maeteba inega shiore kazi ni kazi ekereke kyo nigo Gisairo hatebirenga muraibwense niga beiro mungainereria asokwena na university ya Nyamira igo ikabono korengana nera kwera university itayo ekere moske Clive Gisairo hago ikaransa ase e committee echisemega Kenya ya akababekera milioni 500 omwako oyo nababekerete milioni 500 sasa William tutakudai bilioni 1 ama milioni 500 which is which William? Na mbona university yako ya Bomet ya Baringo University ambayo ulianza kuitaja pamoja na Nyamira, mbona university yako ya Baringo University ilikuwa kwenye budget imewekewa bilioni 3.5 3.5 billion abegete university achagete sobo lakini iga university ya ino ekwa gachu ne chukuru baro ibere ne bichiko bine Gekrekyo akere ekoko ta Fred Matiangi haseganga yayo korigyo boraibwensa somwa ko 2027 ngotoko bekere kura Gekrekyo Gisairo boigo hayakere koko
ekero geke nari gitumugaso anya koyunga narangeria abantu batano tuikaransa asigete engati yenjire yemo y'umweshimiwa Clive Mbana Gisaira anyara ko bagakwoneka gutinyara y'amasomo anene mono ase bunge ya Bogetutu mnenjire yemo yo kugendera kuigura ebiras ao nabo igo kuigura amagacho ao ayo agosira jiskuru korwa ase eskuru ya secondary ya Irianyi yo gotoka ase ebunge ya Kitutu Masawe me county ya Nyamira ingo reporter en Soko TV Betera Nyariki Stephen Embonde.